Awu, inebendlove namandla siyakhulekela ngiqhubhadla lokulekelako ngiqembele sicalaba sihlahla semdlebe lesingahlalwa inyoni ngiqhubhadla matsha amhlophe aseDubai. Nina besive lesimnyama lokungiphethe letinduku letimbili ngikhuluma nemuntu lothi manje sengikhathele kuhlupheka. Ngikhuluma nemuntu lothi noma bekuthiwa sengiyathwala manje noma bekuthiwa sekontekani. Ngawudenda into lebathi angidende. So ke na uta Dr. Cembe ndo utofuna inhlanhla yemali ndakuniketa mine indvo kunenzo lengiyikhipha kuleli phondo kunenzo lengiyikhipha la kulesigubhu ngifaka ikhathi emtimbeni wakho ngikuphakamise isimo sedloti lakho ngisilungise sibe right ngoba uma ngabe uthi ufuna kufaka indvo uma kungalungi nesimo sedloti kuthi inzo letawulunga uma uthi wena ufuna kwethwala ngento ugcina ungakhona lokuthwala so like khasi khona sitholo senkukhu sikhona sitholo sembuthi sikhona sitholo senkongo sikhona sitholo sesikhapu netigubhu tikhona so la ekhaya letinto lesithi nasitaka sisebenzise bunguwe bakho futhi na uthona awuyifuni indvo lengoti siyakutshela ukuthi lokho kuyingoti ungakuthathi lokho akusingoti ukuthathe ngikhuluma la kulesigubhu nje ngikhuluma nabo somabhizinisi laba sebanqane le into dabo athambi kahle kunenzo lekunabaniketa yona mina lefika iphakamisa le business ibe kulenye level le business ngiphenze ngikhona ngoba somabhizinisi labakhulu kufaka ikhathi bosomathenda bomakhwandambo babanibani nentinyanga uma utela ke bengakuniketa indvo mina ungalambi ngoba kubhlungu ukuthi wena ukuthi ulapha abantu kodwa uyelamba ulala ku one room awunandlu awuhlala nasekhaya kunjani njanyana ufuna ukuthi letinto na utenda tenteke tibe kahle na usufuna kuphaza ukuphahla na ufuna ngene sibani ufuna ingoma uyithole uthatha imoto unayo imoto uyebhanga ukhanza imali right kunenzo lengiyenda komne le yakha imali lengisina kugade ngano mana ngikunikete yona ikunikete imali ngikhuluma ngering mina na uthi ufake le ring tonke indoda yakho tenteke uyangiva kuthengitsini so la usuku khona nangabe uthi wena uyakufuna kuphumelela sewukhathile kuhlupheka ngishayele kulo 76183035 noma 79920698 kodwa ngaphandle kwabe level utawufaka lo +27 alo +268 bese 76183035 noma +26879920698 ndakuniketa tilo imineke imithi ngabe ngiyayiveta manje ngiveta letinto lengithathe ukuthi nangabe wena uthi sowuhlupheke kakhulu sofuna kuphumelela into yakho ivalekile kumnyama umkakho uhambile umfuna back nguniketa into ngiyafungela noma kanjani utawubuya intombi yakho ikwalile noma indodza yakho ikwalile iganiwe obathi uyayicela isafuni nguniketa into mina kwenteka angikhulumi nawe bekuthiwa kunemthakathi lo ungasamfuni nje dude nawo ufuna kumbeka lenye indzawo ngitsinze mina ndakwendela into noma uthi ufuna kubethelela ekhaya kunebantu labaganga awubaboni sibaganga nini ufuna kubabamba baganga noma baganga ngemkakho noma baganga ngane utakimi ngikwendela into kakhulu kahle lapha sizakhuluma ngento yokuphumelelisa umuntu othena sewuhluphekile uyasebenza ukuthi imali akayibona unedi kwelede yeta kimi ngikuniketa into letakwendela into lesimanga nawe uzubona ukuthi lento nayo lesikhuluma ngayo injani inombolo ngulo 76183035 noma 79920698 natholakala ku Facebook natholakala ku TikTok natholakala ku YouTube Dr. Cembe lesicala manje munye yonke enzayo ngile gama lelo la ungibone khona uyasubscribe uyalike uyakhomenta uyashare lento lengikhuluma ngayo ngikhuluma ngento lengiyendako uma ngabe wena uthi awukholwa ngicela ukwendela sibonelo uma uthi wena awukholwa into ngikhuluma ngicela kwendela sibonelo ushaye nje la noma ngabe ukuphi ungitshele nje igama lakho nesibongo noma neligama lababo bakho futhi ngilakuhlolela mine A up to Z mahala ha A up to Z ngikutshela sikwenteka 1 2 3 4 ngilapho ukuthi sesuyasukuma sewudakini namuhla akade nginakuhlolela ngikutshele A up to Z yeva ngilasigodlweni ulela ukhona khona ngikhuluma ungazobela kimi nakuhlolela A up to Z A up to Z kodwa uma uthi ufuna kuhlambuluka ufuna kuphakamisa isitholo sakho senhlanhla ufuna kuphakamisa isihlanhla noma ufuna ukuthwala ungithinze noma unetinkinga nje lifaka ikhathi umndeni bayakubulisa nani ute kimi noma unenkinga temfati noma unenkinga tentombi noma unenkinga tebonifana noma unenkinga tani noma unenkinga emsebentini ute kimi nakugelela umhlolo